Ebusuafo me mo bibia kwa ba deba GC and page so midin ede adwoa search mesro na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news. Akosua Gwaboaje eye adwuma e wo Peace FM na ode ensem bia atodwa ode enkra ama NPP ama yoko nintino munya so na muntie muntwintwin na muntie asema oka Akosua Gwaboaje ne nsema oka ina ne say eye NPP ama yoko no mbetimi a break yet na enda chese mo de o mampenda da John Dramani ma sorry eye vice president o mampenda da so ni di akamenu mu vice president Dr. Bawumia monfa ne mbra no maye Flagbearer na se otimi ewini monfa eye ora Alan Cash enye ne vice eno kwa na mbetumi e break yet no apart from any day NPP for monto margin and of yenje ensem no emu enchiremu kakra yen nim say 2024 ye ba beto aba ene aka be ye 1 year na ya ba beto aba e fa nza 1 year ina some months kakra na odu wani echirem ewo NPP amayoko ni mu a nkofo mu ayiwo mu ti se obo bebe pray eye flagbearership position no nya san kweto akra the likes of say vice president Dr. Bawumia ono kra de on shede nyine nim but ye nim say ye de a obeba eti send this fo no mo ka o man pende da John Dramani Mahama ye nim say on ba ti wakoje de forms and dem e to ayampia vice president honorable Kennedy Akompreko Japan eye ora akoto eye former agric minister or your former NPP amayoko no entrim but your former because we resign or say obabeye o mampeni Ghana for yan papa say eh papa wo ya agric minister kra aduane komo aduane kra wentimi and produce bi obey the president bre na wabeto yen wa ha e na fen so ora Alan Cash no no so oye trade minister as say why former because on so resign or tre say obabeye president se nkofu enan no mo ayi omuti ebi po keka ho a omo ye beye 10 leno e na mafu bebre na e ka say NPP for breaking the 8 no more e ka no so mbeti me break ya chi so omo de eye vice president Dr. Bawumia eye omo Flagbearer ebi mo so e kire say eye honorable Kennedy Akompreko Japan sisi no ase crowd na edi na chi ne doso omo de ne bank beboa but what shamanfo bebre na eye afia pokia vim lady kura so abeka say vice president Dr. Bawumia ebeye Flagbearer de ma NPP amayoko na eye ade a breaking the 8 no mo kan e betimi ambaso amanfo bebre na ene omo nya adwen amanfo bebre na so ne omo ya adwen a NPP fo no na say Ghana fo bebre na pese eye honorable Kennedy Akompreko Japan eba na me ka mo a na nsenya honorable ekoye interview ewo Kumasi Sumpa FM oman hini ya edubuachi no ye ne sa interview no na ansa na honorable Kennedy Akompreko Japan e beba menu se sa da na bi mu ando emisa na adwene bi mu ando mo yire kokra anajo be anhomache 5 o'clock na manfa beginaja Sumpa FM ho so ame awo mo twen o man e ofene say honorable Kennedy Akompreko Japan enti wo sha asa honorable ase sisi no crowd na edi na chi na ya dos enti bi mo se so no ba obeboa breaking the 8 no but edi mo so say breaking the 8 no vice president Dr. Bawumia no betibi aboana NPP e breaking 8 no na ende Akosua Akosua Gwaboaje ono so a journalist ono social journalist for so the omo investigation omo ye na ene mu ye de kakra say vim lady abeka ono so abeka o che say NPP amayoko no omo ye vice president Flagbearer omo betibi e breaking 8 na enti nsema o de etudwa nya delegate de ba me de minim say NPP de between Alan ena yente say Bawumia beko ena Bawumia me de no na minim ena na emrebi Akosua na aye na futu ode ba ese nka ba ko nye Flagbearer na ba ko enya bedi echire no kwa me say nka wo busa me nka meka so mo ma Bawumia nye Flagbearer na mo ma Alan nya bedi echire me ankasa me brother Boache ja eno de ya adwenkyere enye force oye ana adwenkyere so ye free ena honorable Kennedy Akompreko Japan wo bawo kwa me de enka ena eno aso mu so obeka say o ma ne yire no nye first lady man so man nye first lady na so man so first lady nti obey dey because na yire no corrupt
Oh yes. Me nye delegate die. Ba me de minim say NPP die. Between Alan ena yente se Bawumia beko. Ena Bawumia. Me de no na minim. Ena na emre bi. Akosua na aye. Bawumia futu ode ba ese nka ba ko nye Flagbearer. Na ba ko enya abedi echire no. Kwa me se nka wo busa me nka meka so moma Bawumia nye Flagbearer na moma Alan nya abedi echire. Me ankasa me brother Boacheja. Yejimi sanu de binti sa se wadwen ye se wo de wo kan nyina no na unum se bewo na abedware wo akina ka wontimi nyina simple so nka se wonye magician na wade wuri sika begu nkofo butum ka wontimi nka na wo kasa asem na unum se bewo na unum se president ne gwa na ye beto ba me yiwu because that time 2014 13 15 no na unum se wo betena so 8 years no akum o man no nti wo kotene fie kura na wa reche wo ho ye besa tua wo ka nti mfa wo ho de ntem se wo ye be mabro sam na se woni brade se nipa wo Ghana nina no from ministry administration now start here no bosumi biara na etua wo ka end no sanje esgracia tell me one person wo Ghana bakosi mu a wetimenya MP wetimedi assemblyman MP deputy minister nkasa vice president nkasa tell me bi nobody e wo Ghana bakosi mu Ghana since Ghana wo Ghana since Ghana beto asase we beto wi ase no nipa da se ni bie ne asase we so a wonya sa position we a wonya bi na se nya hu boni ana ni bre sika ni bre ana ado pese oni bre de ntu pese obetena so na obi kumo man no ekuye sunsun na wo no ma enjoy a na wiye no yale a wo de beko no eno sika na wo pan bebe a wonya bre wo pese obi kumo man no wo be se o man tete pansa no sala ho to no wo be se ni sika ni na sa atua ka enyem nwa ba wasa so samba me enyem nwa wo de be buraka na nyame nso be bo mo tue sika ni be to government of hu adi me se nyese party no nkasa NDC no nipa wo mu na adwe kura mu moja nipa wo mu na ekura dwembone nipa egu party no mu na ye sebe nipa wo mu nyi nipa ho ana atam didi a kam sin kam no ma beta ho du achi gidi aba sika ni because why nyankwase sika gudem sika wo gudem no sika wa park gu polytank mu sisi fie no na no e ba ye sika anko a wo more than 70 cars ana wa twin di free o man mu akọ park o jiden as a president ni nyina chi no o sa tifie o a wonye president utifie wo ye former president ntino ye san tua wo ka etua wo yere ka untimi hu se anyansa nan kanche o man ne se Ghana ye den nanka ade a wo be ya Ghana fo benya wo do ma ma nkasa no se baka se nya hu fin ani bre ni baye hu a obi ni asase we so be de ma ha ma ye da o se Jonathan tu fo so wonfa Jonathan dia Nigeria one term on one reason you so kobium o se won kobium but wo de ya to aba agu oni mu ase second one say agu oni mu ase o se chinchin atwan wa practice ka we na agu ho bo so no so a wona wo yere esaji o man more than 1 billion edi any stars bo so no so a o man na ase apatete pansam no a wo so na ba be ni yie no untimi hunyansa ka de Ghana fo benya sympathy amount me na me ka che Muhammad enka as gracia waji nyina na nka be na so nka wo bai o so oni brade nti ohun ya nyame ayo nyankopo be expose ma one day see ya ka wo bai ya obugina ho na wo se ma as gracia from MP ministry deputy minister from vice president makani nyina boom 20-something billion Ghana cedis and 1 billion 760-something billion intimidini nyina aba because of o mine who don't me de aba metifie ye tua me ka etua me yere ka
etua me stars ne me garden boy ne ade foka almost 1 billion 1.2 billion me dia no so eno so bosumi o de meka no na katia no one ne yere ene ne stars no etwa 1.2 billion me de ni nyina magye anase since a me fire kunya mu no me de ba ti mahama de Ghana for beto boma na me church won because who need message ti me kire unyansa say de be ya Ghana for benye sympathy nanka de chi